arapfuna izosa camwo kubiri uko niko bitareye kuvuna. Mwumvise ngo umuntu yapfunye nivyo akoze uwo musore ngo aba yapfunye aba yapfunye. DJ Matwi kawugereho kano gafilime Matwi DJ Max nawe kakugereho Max filime yacu rero iryo niryo zirage. Ubwo rero boss bamukizosi ifilime yacu ubanza bayise Legends Assassin. Reka twitangire filime yacu rero hakunino. Hakuno haba umugore sinzi madamu mbese ngo ni madamu nde sinzi ubanza ari madamu Matwi. Hakuno hari uwo batelefona hakuno uwo batelefona baramutelefona sinzi ubanza ari umugabo wa Cyakigaho gasore we ahejeje kwica hakunino. Umusore nturamenya izina rye wife umugore ngo aratelefona. Ubwo rero umugore atelefona we ntazi yuko hariho ivyabaye ntazi yuko hariho icyabaye. Ntituzi mbese ngo umugore atelefona nde gusa icyo tubonye gasore we ya telefonye umugore aratelefone gasore we aranka gufata phone. Ntituzi mbese ngo phone ngo ari yande musore gasore we yifatiye urugendo aragenda na bag yiwe n'isakoshi ye aragenda. Nababwiye ntawe uzankura muri kano kazi nzakivana Oliver Company kuri Dragon ye kukujwige Oliver Company agasobanura. Hakuno no police zibushina ziraza hakuno haba abashengera. Ntituzi ngo mbese ngo bashengere iki ntumbaze police hakuno zo ziravuga ati muve mu nzira zikura abantu mu nzira zirabwiye ati mugire umutekano nta kintu na kimwe cyabaye. Ntituzi hakuno we gasore we yaciye hakuno hagira ibyo araba wowe yibonera ubwato hakunino buza hakunino. Ntituzi mbese ngo bimeze bite gusa muraza gutahukirwa ubwo ari Oliver Company. Nabi kawugereho kano gafilime abari ngaho mu cinema ngaho mwese ngaho Ingozi kabagereho n'abari ngaho Bujumbura Muyinga hakunino. Ntituzi ngo mbese ngo habaye iki gusa muraza gutahukirwa. Polisi zirukana ahantu hakuno hari habaye ino sangaye. Hakuno haba makoti baje hakunino bamakoti birabura bambaye udutaliyano. Ntituzi mbese ngo bakeneye iki mwamubonye DJ Musa DJ Felix n'urudagwe. DJ Felix araza aravuga ati mugerageze DJ Musa n'urudagwe. DJ Felix wamwita DJ Musa wamwita DJ Felix byose ntiwambaza gusa musore we yakomeje urugendo. Twabonye abamakoti ntituzi mbese ngo bana bagaba amakoti ngo bashaka iki ntumbaze. Tubona yuko bari kuri investigation ni parito ni batayo. Ntituzi mbese ngo bakeneye iki gasore we nawe akomeje kugenda hakunino. Amakoti bo bakomeza urugendo n'akadugo n'akaruho bakomeza kugenda. Barababwira ati iki kino kiravuga ati mwumvirize neza ngo bumvirize neza ngo turi hafi kuhashika ngo bari hafi kuhashika. Sinzi aho hantu bari hafi gushika ntumbatse. Baravuga ati umusore arabaza ati mbese ngaha haba hariho icyo kurya. Barambwira ati wapi harugaye yaraje guhiga ivya poleza. Gasore we twatanga filime poleza abo twatangiranye filime bo babonye ko akunda guporeza. Sinzi ngaho icyapa yaje gusoma igishinwa nambabeshe mbabwiye ati ngo ndazi igishinwa nambabeshe. Hakuno haba uhurika aravuga ngo bebe ngo come over ngo hakuno mukundu ariko abwira agapusi n'umwana w'umukobwa yambaye yambaye cya mask hakunino ariko akura agapusi hejuru mu giti nababwiye ntawe uzankura muri filimi ntivanye ntawe uzankura mu kazi ntivanye ntawe anzanye nzivanamo naba abandi nzobatesha urubwa koko
umukobwa aravuga ati musore mbabarira ndakugarukanira koti yawe inyuma. Umusore abaza ati mbese waba ufise urushinge n'urunyuzi? Umukobwa aremera ati vyabaye ngombwa yuko umukobwa amuzana nyumbani home, amuzana muhira. Aramaze ati Mr. Bu uri mu kiruhuko? Umusore bari arishura ati je ndi mu kiruhuko. Hakuno umusore gasore we hakuno hari ho ivyo yabaye aba yitegereza, aratangura utwacisha kwa maso, atangura gucisha kwa maso. Ubanza kajya gakobwa ari agapolisi kuko umusore avuga ati siniyumvirako ngo ati ntiyiyumvirako. Nababwiye nta uzankura muri kano kazi. MC Bombardment nawe kakugereho kano ka filime. Aga filime kacu ko karacaje imbere bakise Legend Assassin, umwicanyi. Umusore we atangura kwikanga abonye umukobwa atangwe gukora ku kibaga. Umukobwa aramubwira ati ikino gikapo cyawe kiraremye musore. Aramubwira ati bese waba wazanye bwa buntu bw'ubukopo abashinwa bakunda kuriramwe n'ubukopo babwita bwa bowling. Umusore abaza ati mbese hakuno ino haba hari restaurant yaba yuguruye? Umukobwa aratangura kumurangira, harambwira ati there down nyuma hasi hari epfo hari haka restaurant. Umukobwa aramubwira ati reka genda kwitwarireyo. Arambwira ati twagiye kujya vya saa sita, reka ndakwitwarireyo. Hakuno no gukora ama publicity we arayakora. Havuga yuko afize ibikeri hakuno ino. Aravuga ati yuko afise ibikeri n'ifi na fish. Hakuno baraje bararamutsa, baravuga ati good morning, bararamutsa. Hakuno gakobwa ko barakabaza ati uwo ni boyfriend wundi ufise? Aravuga ati wapi, ni Mr. Bu ari muri vacation, ari mu kiruhuko. Hakuno uhuteka we aramubwira ati genje kukubwira ibintu bya mbere na mbere biri ngaha. Atangura kumubwira hari inyanya, ifi, inkoko. Arambwira ati wagize utusani dutanu, wagize utusani dutanu, bamutuma utusani dutanu. Wataramubwira ati ni amadolari 100 gusa. Hamwe ati ni amadolari 100 tivyo gusa, nta ngorane kuri ivyo. Hakuno n'agakobwa karavuga ati karabwira kano kagabo karamubwira ati udandaza uri kuratwiba amadolari 50 n'amahera menshi cyane. Hakuno umudandaza we atangura kwigovyo aravuga, hamubwira ngo rega ngo twe tudandaza ibintu byiza. Yari wavuga ko tudandaza ibintu byiza koko. Umukobwa arambwira ati uko ndakubona Mr. Bu ntumeze neza, ntugaragara nk'umuntu meza. Arambwira ati ubanza mukobwa we wabitomboje, umukobwa mwiza, umusirikare mwiza cyane. Uno mukobwa twamenye inkuru twamaze kumenya nuko ari umupolisi. Hakuno ho ikiganiro kiracaje imbere, ikiganiro cyo kiracaje imbere kuri Mr. Bu na kano gakobwa k'agapolisi. Gusa ubwo je namaze kwifatira drago yanje n'ijwi ryanje n'iki vyanje, muraza gutahukirwa. Ubwo ari Oliver Company kuri Dragon yiwe. Hakuno barabazana ivyo afungura, ibifungurwa vyo birafungurwa. Hakuno no ubusereva we arasereva. Yongera nababwira yuko inyazi watahande hantu ziri. Nongera nababwira bakunzi cyane yuko atahande hantu bashonesha ibirato atari musagaho kw'ifereme, atahandi hantu koko. Hakuno kuri radio rero hari radio bariko baravuga ati hari abagabo batatu baba binyamira mabi, bakora mu buryo butazwi, bakora udanaza bwa mu buryo butazwi. Ubanza ari forode, ni forode bariko baravuga mu kirundi ciza. Hakuno umukobwa we harabo yiketse. Hakuno no muri restaurant ababwira ati mwese munyereke ID zanyu, munyereke ndanga muntu zanyu, ndi umupolisi. Aravuga ati ni gute wadusaba ID zacu, ni gute wadusaba ndanga muntu zacu, turiko turafungura, turiko turarya.
abagabo hakuno bo nta mifino aravuga ati nuko wadusabye ukatwereka ID hakuno hari cyamufasha hakuno kuri radio niho bariko baravuga yuko hari abantu batatu abagabo batatu b'inyamiramabi bakora mu buryo bwabo bw'ibanga mu bintu bitajanye n'amategeko kuri leta baragafashe hakuno ngo siwe ngo ari umupolisi Mr. Bu akubi irayo bamuha atanga bamuha ibigabo byo vyikomereza guporeza